ngala ban sung thu la phi ken tu ki pat ba ban ong to ya wan phi shaki yi mane tong yin nget phi ya oblei tong yin persang phi ban ya rap ya kan ka sarkar bakan yo ino ya kan ka problem ne ka tu ka problem ne kan ka problem Henry Bapin ong yang in yelik tur sa sekretariat man dia keren ni kata te ka pamyaha lada don ka jing bakla hang ta ka jing ya mensaw hang ta ka jing ya snam hang ta manot phi ban bakli lam email pa to bun sin kim tip te bo khon la lechta bun sin kim tip kik me kik pa ki bakli ting wada ki kon jungi ru ki yai dum ti don ba ya wer ki chulai la kale por bangat ngat makiam ni ka long ka pop phi malay hapwan da kapat ba support secretariat wan para marway singin niya kana phi pila day kinong yalam pidang don kampat ba pat ban leyu pila bandan ka jing yalang pat ba ju phi don mo ya ka sa ka feel ayu se sa ka jaka ka ba se wan sa secretariat pan klumar no kum to namar pi penwet ya ka let ka wan jong ginong let no wan ngati nga ba lapan kamti nong yalam bingi nakadaw ka ba biyang em kuno pa dengan nang ong mangay kipat ba yawan piyawan ngayon liktur siya tayo ban pa ni kata ngamit siya mangakin kuno kung takalaban no di gibon hag manakini kita yaw ngayon ide kilanti kibam long kung tupi hanga simet te pet no ngam kwa ban penkala kontroversi ya kanu ka jing thmu jong no jong ni don lai jong jing perkhat jing perdan tang baban ya keren ya ka border issue interstate border issue ha secretariat tarai video result ngasimet te kum kanong yalam ngam tarai pi kan position usabi hang tom dei te po secretariat sabi yang tu today sa government of India hapadang armut ki chief minister bad ki committee ki bakila thaw maki kambate ban le umni ban lala te phi ban solve secretariat pi tharai chief minister undang am ula le drone hi mentah kamap ula penyang baik direct hi maupun lajong Tila da boro kiri kilet hi directly syaka boda badro kamap lajong bo maupun lajong sa ikan poy kini pertai tarayin sa don masak sya ini no tibalay pa pun sutho iki pacaw nginyalay chatay hangtay talayo jubab menukan man ay pita ka jubab ngamam suya ham tek kibalay yo kidon na kajong kajing yoi nga burong ya kata kajing yui kecuki tambah ngasih met nga numlek pi ban kren ha sekretariat ya ke public hearing ka bari ban ron siapa clear ya apken kemud